غداوين الدين تغكسنا في مولا السوعة مي غسغلينا شحال زلان في شهادة صندق غداوين الدين تغكسنا في مولا الفحولي غسغلينا شحال زلان في شهادة أي قارة نكذرين صق مثيفني وين جدتنا غركوسيلا صغرو ثار غشتي حداين ثلاين يفتن ماشي ذي نسمعو قدام أحليلا أحليلا شودو جدولاكي أحليلا أحليلا كما نسيغاكي أحليلا أحليلا شودو جدولاكي أحليلا أحليلا كما نسيغاكي إذا قلمسن يرنا تسعرف في قهر في سول الجنة غرسن العربي عصغاف منار حرم ربي إذا قلمسن يرنا تسعرف في قهر في سول الجنة غرسن العربي عصغاف منار ملويني قدام يدسن هذيك نوغ العنا يمسن هذا محمد الساعة هي وين Je vais répondre parce que les perspectives. Alors, est-ce que les perspectives par rapport à l'action qui ont une il y aura d'autres perspectives, il y aura encore des actions citoyennes qui vont mener parce que il y a en avant, il y a pendant et l'après de l'action. Voilà. Et il y a d'autres actions qui vont naître. C'est remarquable que voilà l'objectif premier que la société kabyle se mouve et se promouvoir d'elle-même. Après, est-ce que les perspectives au Madah, le gouvernement, le MAC, les perspectives, c'est clair. Nous, les institutions, elles sont prêtes, la Constitution, elle est prête. Le cas d'un ultimatum, à savoir, la question, la Kabylie, elle ne se pose pas comme un casse-tête, elle se pose une question kabyle, il faut une réponse politique. Elle se pose en question terme politique, il faut une solution politique. Le MAC, c'est une solution, c'est pas un problème. Voilà, le MAC Voilà. est une solution, c'est pas un problème. Voilà. Et la Kabylie, c'est une solution, c'est pas un problème. Ouais. Et donc, on la pose en termes, c'est une question, c'est le problème kabyle, c'est un problème politique, il doit avoir une solution politique. Le MAC toutes les institutions liées, la constitution liée. Maintenant, ce qui reste, et sur le plan diplomatique, le travail qui est en train de se faire, on se dote des instruments légaux pour pouvoir imposer notre cause. Et en plus, il y a l'autre côté, le revers de combat de MAC, que le citoyen kabyle se mouve et prenne en question sa citoyenneté. Et voilà. En premier lieu, d'abord, il faut sécuriser la Kabylie par rapport à la répression qu'elle subit. Il faut continuer à les dénoncer pour libérer un petit peu l'étau sur le peuple kabyle, qu'il puisse s'épanouir, s'exercer et se saisir de la question kabyle et d'y aller. Autrement dit, les projets économiques sont établis, l'étude financière pour que la Kabylie puisse se construire, elle est établie. Où est-ce qu'il est le projet? Tout le projet de MAC, on n'est plus dans l'étape de la revendication, on est dans l'édifice d'un État kabyle. Ça, sur le point de vue le mouvement et le gouvernement le gouvernement kabyle. Aux citoyens, bien sûr, il y a le MAC qui travaille sur le registre de consciencialisation, que les Kabyles apprennent à comment prendre le commun et se faire valoir. Et c'est tout un travail à se faire, et c'est les actions-là que nous saluons, parce que c'est les graines qui poussent, et ces graines, elles poussent.
البلدة terrain ولاش قبايليين قال ندير موتا قبايلي qui peut pas être dans le déni de la réalité. Après maintenant وكذا كيقال مازال واحد الجزائري الجزائري on peut pas l'essence de nationalisme algérien se base sur l'anticabilisme avéré. L'essence du nationalisme algérien يداد أمجال أقبايليهم. دونك زعما تيرا الناسيوناليست الجيريان c'est-à-dire ما إلا قبايليا كاينش في ناسيوناليست الجيريان دونك il est systématiquement أمجال أقبايليهم. عقلنا dans parcours carrefour des choix à effectuer. في مول أنت تسرح بغانا وتبغينا. غربنا حتى يجزم شو غرب فيه قليل نو ماشي دقيق لا ماشي دقيق لا خاطر شكاع لو ليان زعما ديجا نكمل فوالا وليت تسقسي اسكو vous avez tenu un journal باش chaque jour تكتب ماشي قدراني تو سا باش زعما ما تكتب متكسوف خاطر نكونيش القبايل ولا نصارك في قنتيرا يمحبسنا في الشمال ديا بيرسون كي يكري دوك نجي جالا لي تراس ونجي جالا لي تراس باش خاطر سي كوم سي كون غاين يخدم ما كانش شغل دا الظلم اون بليس سي اون فاز تري امبورطونت موبيليزاسيون ولا راه ويا خدمنا كي ساكريفي ناس سميرا تروك دونك اش تاكي يخلال كتكتب ان جورنال كل يوم كتكتب ما تقبل ميم يا كيلكان دوت كي بالك في فوت بلاص مي تكتب باش هذيك شنو المزروي خاطر انا كي كنا بروبليمنا انت غيفنت ما نهضر راه دويا غير هضرن قبيل خدمنا مزروي ويا كني غنغلفن فهمان او تماشي كل لي موين تي فيديو اللي خدم تولي يا الناس تي فيديو لي فوتو فوالا ومن بعد لان مثلا كيخدم المونتاج اكسيتيرا دونك دايا ولا غالا ولاش نغن كي تخدم الجورنال كاينين مثلا ساكين خدمه كاسانا دي زانيكدوت دي انترفيو اين سي كوم كيفاش كيكتبن سي كوم سي كيكتبن ضحكونا داوينا شنو كل يوم شو كحوس شو ديبين شو السلام اي تو ولي يقيم بوغ ليستوار ابارتي فيديو سينا قلت لي فوتو كوني فوالا كل خدت ما تبغيض كثير والناس هذا تمشي في سميو دخلوا قرايو كان كيف بود كلياكيا انا قرايو مثلي وقال لي دير حباتك واحد تندير بطل وقت واش لي نسن يعني حقيقي حرق تسلسل في الفراول سن مثل سن في مولا سلكت واحد سن فوالا فات قرانا كونكوا بلي انا نكتب نخدم جورنال كيا نحطوا لها المسلاي نعاد نكتب نهرونا فوالا دونك نكديو سي سي با ترو طار زعما توجور تخدم باسكو ني راك ما تخدم كوم سا une action vraiment publique et pour le public c'est une action citoyenne c'est une leçon citoyenne قليل واش كيخدم هكا دونك الا قد تجي تجمع معايا ومزروي زعما لان ودي كيكتب استقبايلي لان ودي كيكتب vous n'êtes pas obligé كل واحد يكتب ما تكتب كل جورنال كاين كل ساعتين مثلا ما الا تملى وسد الحاجه un incident, un problème, un truc que tu veux, mais pas à la fin, même du début jusqu'à la fin, c'est même vraiment fichier les liens. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Et d'ailleurs, dommage, il me tu feras torturer tout ça. وتكتبين مثلا لو كان نساعد مزروينا ثيرا انا عبانا رمضان ثيرا لي بيربيريست سنم لي بيربيريست بنا يوعد وإذا كني خدمنا وإذا كني دي مزوري فقن يزيك لو كان يولي فلان مباركة حمودة فوالا أنا ونسعى مساكيتو يا غيان ميم سي باغ اكزومبل نحوس عندنا باش نخدم فلاسنا بتي دوكيومونتير ان تروك دي ريشيرش نزرا كان إيزيتي دايوغ سمانا سنبيربيريست على القبايل فهمان أنا غنتن غمنتن خمناس نتا كمامت إلا محن بسعود محن دا عربي يوراد ولا كمام ثيراس يخدم أنا لو كان يسعى لي موين باس كزر على هذا الشيء يخدم محن بسعود عرب بسعود محن عرب
يورا غنوي كوران مي ولا تما ما سوفرين تدونس خدم الكومبا وهي ضميرا تسند تغليثن تساوين الحكم ادفدوني ما تبدل لنا مزرويه ثرنا فيما نسن وكنا غارني الشوخه راه شغل ما نهضر دي لاقا فهم ضمير الشرط هي مساء نعم يمكن تعطي لي رشك قلا ديالهم كان ديجا تنتظر فيرميهم كان كيا دا ريبوندي هكا بارابور لا كيسيون ديال لي زارشيف يا ان ارشيف بيان سور يا دي كومونتير كي فا تيتر بروجيتي جوست à la fin de la marche parce que suivi de parcours هكي مع avec فيديو et photo هذه même les témoignages écrits pour les participants des cycles donc هذه هي reportage différent juste après l'achever la marche donc très on a important, c'est pensé à très ça important de laisser l'histoire, de laisser إلا قد نجتيرا إلا exactement قد نجتيرا donc خاطر ني عارف يمكن القبايلي مزورة وتخممنا تارون قد شن كان هذا نقنا نخدم مع ميرو شي كتي فيرا ميم با اون فراز اي نخدم مع بن رمضان لي بيربيريست ولا سمانه سن لي بيربيريست ذوي كتبنا في من نسن. Après, ils peuvent un peu exactement dévier l'histoire, elle est toujours écrite par les faux, par ceux qui ne font pas l'histoire. C'est eux qui écrivent l'histoire. وين يكتبن l'histoire donc باش وين concernant يتخدموا. l'archive Donc il a pas donc qu'est-ce que concernant l'archive في رأيك؟ justement on a il y a un reportage différent juste après fin de la marche تهجيتي دلوقتي دي تهجيني قصه Ça c'est دايره bien. السينما راه قداش نسن قداش نسن دونك Mm. هذه ميم لي تيمونياج نعم دونك كدينا كان اول نتا كرا مسا اشكو ثم Mhm. مسيو كي عصو شنطه Mhm. السلام السينما راه عطيتها زواره يلا قبيلي يلا قبيلي تدي تكنفذ الكوليكتيف نايتي كليكا شكون ترسوفي دا شاك فوا دي ميساج دونكوراجمون اي دو سوتيان دونك تنميرت نسنا تصطس مام دي ثمور تقبيلي تتصيغ دي كونتاكتيني Mm. ولكن Mm. عاد كنفذ السينما راه انغماسن لي جورناليست دي فدنا في كليكا عند اون بارتيكولي اذا انك ميني دي ساولن دي حوسن ايوا كنيا تنمير اتكوفر خاصني كي باش انت ليفينمون جورناليست تنمير فيك. امسكا هاد الستاتيو قلت جورناليست كوني اسكو تعرف اسكو خدمنا طرافاي دو جورناليزم en tant que youtubeuse نا influenceuse نا je sais pas كان donc l'essentiel تصاوض الانفورماسيون عندنا تنمرتين ميكمينيا تنمرتا كل وين يدي فدنا تيكليكا اكون جادي تلويثا مس صحيح تنمير وين شكرا ولا مسيو غراب خاطر توتالور يزما سيتي انستونتاني يزم وحدث دونك كمل الدفا شوفي دنيا بغا جوست دينير يوث هذا نو يونس تقسي فيرا ني غا شغل ينحبس النار تفغندو تسارو نارا او يوفان خاص نزمينا دارو نزمرات النارو خاص ني ديفوز با الا قد يقيميو مزروي خاطر كي نولى بني وعليا هاكد وداك يجي فاقني زيه صافي تورا شحال السنين يجي 1940 تقلا تورا 2024 ما نحسب on a perdu beaucoup de temps الا كان الا ça va être une leçon pour nous et الجيل اللي تدوني مشطاح parce que on n'a pas les moyens on n'a pas un état on a que des ennemis malheureusement mais un fil اللي هاكد الصح ولا شوين ناس ماشي سقال مثلني دويني ماشي سقال كان وين يسبرني لاز وين يسبرني لاز بون يروح هي معليش تجيو المثلني سكو الا قارن في كثا غاوسا الجهد غتنجيويه باش ils vont utiliser ce combat ce qui se passe actuellement avec la falsification de l'histoire alors que c'est les Kabyles qui ont apporté beaucoup de choses وين عندنا ديالو pour la manipuler l'histoire elle est pas écrite par les gens qui font l'histoire les historiens parfois c'est pas eux qui font l'histoire mais ils utilisent l'histoire des autres pour donner un sens parfois un faux sens à leur combat تنمرتي وداك يلحون عاوني في كابري الجهد بون كوراج تنمرت ميرسي بوكو باي شو سوى نسيم تلقى امنه على مامون السعودي vas-y bien sûr avec plaisir ميرسي سكوت مازال ثروه الحلال voilà ورسن شنو يلقي خاص يقيم ديون هذا سن يشفو voilà ثيل اللي غي محبسنا ثيل اللي غي وراو ثيل اللي غي تموت القضايا جوسكو بو تنمرتي لا ديتيرميناسيون تسيده تموت كلشي القبائل لا تثبت قبائليين في قبائليين كيسا تنمرتي موتنا تنمرت نوان غالي يدلو المثلني ناس يدي قد يتبين ورقاس ذوين يسبرني لاز ذي الحفظ يتبين كلشي هذا نمي هضرات غادي يغالي نقلت شوف
Allez, monsieur, قرب كملت. La dernière fois, ce que j'ai pas dit, c'est tout. C'était Faut sur les pas continuer. perspectives. Les perspectives, Ouais, que ce soit les ouais, perspectives ورا شي يقلحوا هناك. يمكن ouais, je leur ai proposé là, il faut garder la trace. C'est une pierre précieuse qu'ils apportent à l'histoire. حتى ماشي وين عاد كان كذا يخمم فيا وني دي بظنيو فيما حتى رو فين من إيمان نسني فرنسا وخص نقش مك زمان تشنو تخيمن. Mais ce qu'ils ont fait, c'est quand même, ça mérite de garder les traces. هادي شمالهم زروين. Bon courage يكون. Sur l'air, la troisième cybernétique, tout se sait, tout se fait, et rien ne peut se cacher. Même il y a dernier d'Itven. L'ère de l'informatique, l'information, elle passe vite, ne peut, même si ceux qui n'ont pas écrit l'histoire qui vont l'écrire, maintenant, non, parce que maintenant tout se sait et rien ne peut se cacher. كل شيء توضح effectivement نقصر ceux qui ont des pas رسمي les actions effectivement il faut laisser trace de cette action علاش مثلا غتقد pour réaliser ce montage qui va rester à l'œuvre qui même il y a de quoi écrire des livres, des mémoires sur cette action, de ce qu'ils ont vécu. Il y a tous les ingrédients, ils sont là. Nous connaissons même, on garde tous les archives. L'action qui a la perspective, elle n'est pas finie. Je crois qu'il y a quelque chose de grandiose qui est en train de naître et que Rachaki, je ne pense pas qu'il y ait fini etc. Ils sortiront pas indemnes de ce qu'ils ont enclenché. Et qui sont à la hauteur de l'histoire qu'ils sont en train d'écrire. Moi, j'ai dit c'est les graines de demain. Donc, nous connaissons الاثنين qui sont porteurs de ils sont la transmission de combat. Donc voilà, Noël Kemil, je vais vaquer qu'on a monté une levée de fonds. Merci à tous ceux qui ont participé à ce levée de fonds. Ils sont à destination et Maoulen Mahbas, et on s'engage qu'ils seront acheminés quoi qu'il arrive. Achète de Je nos garde le lien, comme ça, ouais, les ouais, 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 quand bien je sûr. fais le. Ouais. Voilà. عشان دينا تنمرتي ورا شاكيا كاينين même si j'ai beaucoup appris avec ورا شاكيا leur humilité m'ont appris beaucoup de choses voilà حفظات صغرسن اماتاس même si سياد كيفاش نعاونا في نورمال اللي يتعاون voilà شاد et je finirai par cette phrase قبيليين كي مازال ترقم تزايريس قبيليث خاص نترقم خلفها on peut pas prétendre être nationalité algérienne quand l'essence du nationalisme algérien est basée par l'anticabylisme, je le dis. يوك الناسيوناليزم الجزائر ثوا وطني ثلاثة جزائريث توابنوا أفهم ديال قبايليهم. La dernière phrase que je voulais prononcer, j'ai dit la Kabylie, elle est au carrefour de son destin. هو قبايلي ما كندني ذاكني نبوت تثبوت بلي كنا نعرف la question que chaque Kabyle a voulu éviter, il y aura le carrefour de sa décision dans son libre choix et son libre arbitre. Il n'y a pas de chemin. واتيلي ذا قبايلي واتيلي ذا النظام. Donc il est là. هذا رخيص يعني انت كان وتلف كيدير قزافنا كينيا. Voilà. De toute façon, la constitution est vaine. L'Algérie est une terre arabe. كناس نمر لا كالني أزكى n'importe quel arabe il peut réclamer l'Algérie. وش شادنا. أشتنا وجماعة قبايلية. La question qu'on l'a évité des années, on s'est perdu sur des chemins sans issue.
dans des combats échecs à répétition, des philosophies perdues d'avance. يوال دوفري انجا يوال وسوا تفكني لها soit on va s'y perdre encore des années, le chemin il est clair. Donc maintenant, toutes les questions qu'il a voulu éviter, la questionner cette Kabyle, il a voulu l'éviter à des années, elle revient au carrefour. L'histoire, il est condamné à la revivre. À la revivre, Maintenant, ouais. C'est pour ça Nerdi la Katserum. C'est pour ça Nerdi la Katserum. La com, il est très importante. effectivement. Maintenant, il jar. On dit il hésite, qui prend le temps. Je peux comprendre, et il va prendre le temps de réfléchir. La Kabyle aura son destin. Voilà. Voilà, pas d'unir. Merci Noël, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé alors que c'est un mal à loir. Je souhaite beaucoup de courage à Ouagdagui Gilhoun, c'est une fierté. Moi, je vous encourage et c'est ça le combat. ماشي ديال الهضره تاني كيهضر كان انا معناها اطس فوالا دونك وين يزمرن نعم مسؤول فضيا مساء عندي ناثن ميرتين مش كنا نروح نكمل افريد مازال شباب بيان افريد سور دونك سي بور سا كي دار خدام تنمرتين ميكمينيا ميرسي بوكو تنمرتين ميكمينيا ميرتي مس حميد Merci Monsieur Arab, merci Nassim Aminay, merci Mohamed Saïd, merci à tous.